Mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gishize mu masaha y'umugoroba nibwo hatangiye kumenyekana amakuru y'uko Joseph Kabila wahoze ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yamaze kugera mu mujyi wa Goma anyuze ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda nk'uko aya makuru yakomeje kugenda itangaza. Ibinyamakuru bitandukanye byaranditse benshi bacika ururondogoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isohora amatangazo yamagana uyu mugabo, ndetse rero inavuga ko agiye gukurikiranwa mu butabera biturutse ku bugambanyi ashinjwa gukorana n'umutwe wa M23. Ku munsi w'ejo ku cyumweru hatangiye kujya hanze amashusho agaragaza uyu mugabo ngarimo aratembera mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru akavuga ko yendaga kugeza ijambo ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rirebana n'amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa benshi bategereje iryo jambo rero uba araheba. Kugeza kuri ubu ngubu hakomeje kwibazwa niba uyu mugabo koko yaba ari Goma. Ese Kabila ari Goma koko nk'uko byatangajwe, cyangwa ni amakuru y'igihuha ku birebana n'uyu mugabo ko rero yaba yarageze mu mujyi wa Goma? Ese ko umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko rero nta kibazo abona na kimwe mu kuba Kabila yaba yarageze mu mujyi wa Goma, hagaragaza ko rero itegeko nshinga rimwemerera nk'umuturage wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese nawe rero yaba yarabize neza ko uyu mugabo atari mu mujyi wa Goma? Ese Kabila wirukanye M23 muri 2013 yaba yaragarutse gukorana na M23 mu buhe buryo? Hanyuma M23 yo yaba yaramwakiriye gute? Ni byinshi tujye kureba rero muri aya makuru ku buryo burambuye. Ishyaka ryitwa PPRD rya Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaze guhakana amakuru avuga ko uriya mugabo yaba ari mu mujyi wa Goma. Iri shyaka kandi ryabihakanye biciye mu munyamabanga uhoraho waryo witwa Ferdinand Kambere mu kiganiro ajyanye na Radio Okapi y'umuryango wa Abibumbye kuwa gatanu ku itariki 18 Mata nibwo hamenyekanye amakuru y'uko Kabila ari Goma. We rero yageze avuye mu buhungiro ihalale mu gihugu cya Zimbabwe. Umuvugizi kandi w'umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma Lawrence Kanyuka yabwiye BBC ko rero uyu umutwe rero nta kibazo ubona mu kuba Kabila ndetse n'uramunyapolitike yaba ari muri uriya murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru kandi yuko Kabila ari Goma akimenyekana, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose itangaza ko igiye kumukurikirana mu butabera yamushinja umugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru, ndetse inahagarika ku butaka bwa Kongo ibikorwa by'ishyaka ryerero rya PPRD. Kinshasa kandi yatangaje icyemezo cyo gufata imitungo yose ya Kabila yaba rero ifatika ndetse n'idafatika. Kambere kandi yanenze Kinshasa kuri biriya byemezo, ayishinja guhimba amakuru adasanzwe bagamije kuyobya ubanduye, kandi yumvikanishije amakuru avuga ko rero Kabila ari Igoma nk'ibihuha. Agira ati rero minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu agomba kubimenya neza, yaribeshye cyane. Ese ninde wabonye n'amaso ye Kabila Igoma? Ninde wabonye amafoto ye muri uyu mujyi? Tubabajwe no kuba ubutegetsi buriho bufata ibyemezo bushingiye ku bihuha buryo rero bihimbwe ubwabyo bigamije rero kubangamira ishyaka ritavuga rumwe nabwo rero n'umuntu ku giti cye nta bimenyetso bifatika bushingiyeho by'uko rero uyu mugabo yaba ari mu mujyi wa Goma. Uyu muyobozi kandi mu ishyaka rya Kabila uvuga ko bababajwe no kuba igihugu cyabo kiri kurundumirwa n'ubutegetsi rero buyobowe n'ishyaka rya UDPS no kuba rero bukomeje guhonyora amahame ya demokarasi. Ferdinand kandi Kambere avuga ko ibi byemezo bya guverinoma binyuranyije n'amategeko kandi bikaba bigaragaza rero ubutegetsi bw'igitugu. Yunzemo kandi ko ibiri gukorwa na Kinshasa byerekana ko Tshisekedi ashaka rero kwishyiraho Repubulika agendeye ku bitekerezo by'uko atekereza. Kambere kandi uvuga ko rero PPRD itazigera na rimwe yemera guterwa ubwoba. Yagaragaje ko ibyemezo byafatiwe iri shyaka bishingiye ku kuba rero ryaranze kwitabira imigambi yatangijwe na Tshisekedi rero igamije kwigarurira imitwe ya politike kugira ngo rero itarwanya ibitaboneye birimo rero biraba mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa rero agaruka ku birebana nuko uyu mugabo yaba ari mu mujyi wa Goma, yagaragaje ko rero ari ibihuha byahimbwe ubwabyo bigamije kubangamira ishyaka ritavuga rumwe rero nabo, ndetse ikindi kandi agaragaza ko nta bimenyetso bifatika byigeze bishingirwaho mu kuba bagaragaza ko uyu mugabo yaba ari mu mujyi wa Goma. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atangaje ko igiye gukurikirana Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu, aho rero ashinjwa kugambanira igihugu rero binyuze by'umwihariko rero mu gushyigikira umutwe wa M23. Minisitiri kandi w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Constantin Mutsamba ategetse rero ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubushinjacyaha gukurikirana iby'uko Kabila ashobora kuba atarubahirije amategeko agenga imyitwarire isabwa uwahoze ari perezida. Minisitiri kandi Mutsamba yanavuze ko hasabwe ko rero imitungo yimukanwa n'itimukanwa ya Kabila ifatirwa, ndetse hafashwe n'ingamba zo kugabanya ingendo z'abakorana nawe bose muri iki gikorwa cy'ubugambanyi ku rwego rwo hejuru. Ikindi rero ko Repubulika ya Demokarasi
ya Congo RDC yaje guhagarika ibikorwa bya politike by'ishyaka rya Kabila rizwi nka Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, ndetse rero rishinjwa gushyigikira M23. RDC kandi igaragaza ko biteye impungenge kuba Kabila adashyira amanga ngo yamagane rero AFC M23 ku bikorwa byo kwigarurira bimwe mu bice byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ubutegetsi kandi bwa Kinshasa bushinja Kabila kugira uruhare rutaziguye mu bikorwa bya M23. RDC kandi yagaragaje ko itumva uburyo Kabila yasubira mu gihugu anyuze mu mujyi wa Goma, kandi azi neza ko amaze kwigarurirwa na AFC M23 irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Itangazo kandi Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu witwa Shaban Luko Biango yasinyeho rikaba rikomeza rigira ati rero hashingiye ku ngingo ya 29 ndetse n'ingingo ya 30 n'ingingo ya 31 z'itegeko nimero 0/002 ryo kuwa 15 Werurwe 2004 rigena imiryango n'imitwe ya politike ibikorwa bya PPRD byose rero bihagaritswe gukorerwa ku butaka bw'igihugu. Umuvugizi kandi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Patrick Muyaya nawe rero aherutse gutangaza ko kuba Kabila yaragiye mu gice kigenzurwa na AFC M23 bishimangira ko ari umwanzi w'igihugu. Agize ati rero ntacyo Kabila ari yatangaza ku mugaragaro ku makuru yo gusubira mu gihugu cyangwa kuri ibi ashinjwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora ukorana bya hafi na Kabila yasobanuriye Associated Press ko icyamujyanye Goma ari ukugira ngo atange umusanzu muri gahunda igamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi kandi wa Kabila witwa Barbara Nzimbi kuwa 19 Mata 2025 yatangaje ko mu masaha cyangwa iminsi mike iri imbere Kabila azageza ijambo ku banyekongo kugira ngo atange umucyo kubi ivugwa. Agize ati rero mu masaha ari imbere, iminsi iri imbere, Joseph Kabila azageza ijambo ku gihugu kugira ngo atange umucyo. Muri Gashyantare kandi 2025 Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Antoine Felix Tshisekedi yavuze ko rero Kabila ariwe muntu nyawo uri inyuma y'ibi byose, amushinja gufasha M23. Cyakora Kabila nawe muri Werurwe 2025 amusubiza ko rero iyo abafatanyije na M23 ibintu byari kuba bitandukanye cyane nuko bimeze kuri uyu munsi, nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho cyane cyane ku birebana n'aba bagabo. Mu kuba rero iri shyaka ritangaza ko byatangajwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari amakuru y'ibihuha adafitiwe gihamya, bagaragaza ko rero nta kintu kimwe bigeze bashingiraho berekana ko Kabila yaba yaramaze kugera mu mujyi wa Goma. Ni byinshi rero byakomeje kugenda byibazwa n'abatari bake, ibazwa kuko niba uyu mugabo yarageze igoma. Gusa rero uyu mugabo nawe agashingira ku kubaza ngo hari amafoto cyangwa se hari ikindi kintu cyari cyo cyose cy'ikimenyetso kigaragaza ko uyu mugabo yaraba yarageze mu mujyi wa Goma. Ikindi kandi hari inkuru nasomye yibaza inagira iti rero ese igihugu cy'u Rwanda cyaba cyaragize icyo gitangaza cyangwa se hari icyo cyatangaje. Gusa rero ntacyo igihugu cy'u Rwanda kigeze gitangaza ku birebana n'ibi byose byo kuba Kabila. Amakuru yaravuga ko yaciye i Kigali yerekeza i Goma rero ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa mu itangazo Kabila yaraherutse gushyira ahagaragara rero agaragaza ko ajya kugaruka mu gihugu cye, yagarutse kuri byinshi bitandukanye, cyane cyane rero avuga ko rero nagaruka mu gihugu cye azanyura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi koko niko amakuru ahari kugeza kuri uyu munsi abigarukaho, cyane cyane rero anyuze mu mujyi wa Goma nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Kabila kandi yatangaje ko kimwe mu byo yifuza ari ugushyira ibintu ku murongo. Agaragaza ko rero igihugu cye kigeze ahabi biturutse rero ku bikorwa by'intambara n'ibindi bikorwa byose rero birimo birasubiza imbere iterambere rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi nawe rero akaba amaze iminsi ari mu bikorwa bitandukanye rero birimo kurebera hamwe uburyo yakongera gusubiza igihugu ku murongo. Aherutse gusinyanya amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'amasezerano kandi agamije ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibikorwa birebana n'iterambere cyane cyane ibikorwa remezo, ariko by'umwihariko kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayikungukira mu guhabwa ibikorwa rero bitandukanye birimo umutekano ndetse no kubaka ibikorwa remezo n'ishoramari navuga riri ku rundi rwego, cyangwa se ishoramari rigezweho cyane cyane ku banyamerika batandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'amasezerano rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo iragirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane binyuze mu mujyanama wa Trump mu karere, akaba rero ayitwa Masad Bolos, naheruka i Kigali, aheruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihugu bitandukanye birimo Uganda na Kenya, aho hose rero akaba ari hamwe muho yagiye aganira n'abakuru b'ibihugu batandukanye ku kurebera hamwe uburyo Amerika ishobora gukorana n'ibihugu byo mu karere, by'umwihariko mu kuzamura iterambere ry'ubukungu, imishinga itandukanye ibyara inyungu hagati y'impande zombi nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Kabila rero amakuru ahari kugeza kuri ubu ngubu
harashidikanywa niba yaba ari Goma cyangwa yaba atariyo. Nyuma rero yo kuzamenya byinshi bitandukanye naramuka nyir'ubwite agejeje ijambo ku batuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi akabikorera i Goma, nibwo rero hazamenyekana amakuru y'uko koko uyu mugabo yaba ari Goma. Gusa kugeza kuri ubu ngubu biracyari urujijo kuko rero byakomeje gutangazwa n'ishyaka rye. Reka mbashimire.